Noodles. I don't like garlic. I don't form a chat more about noodles. Do you want to sit here and we can make videos together? I'm doing Ashanti Matters. That chief is also an Asante, but he is being stubborn now. So we have to put him in his place. He's disrespecting the king. Alafo mechiamo. Betri bo nananum. Mo asebi enya do sebia bro e dey to dwadwa mo. Mechiache mo bia ba. Asante sem so ya evangelist comforts. Me dey bro. Yes, me evangelist. But any here, yeah, the fata yesu kroba ni dim. Ne dey age na anka me ho no. Yes. Etimi so me wo me dey. Wo komati ho metire mi no a. Ebo yesu abusi ofiri mu. Chese nipa bia o so odabusi mu. Enti vibration homa no wo se wo hunu kasa hodo abusi ku ahodo. Ene iman ahodo. Wo so ofiri abusi ku mu na ofiri mai ku mu ahodo. Ansa na onyakopon kora wo ne wo deri. Onyame fra ofiri abusi ku mu. Wa fra fi kasa ku mu. Ti kasa bia e wo kwa na onyame fa so no mu nante. Eti ebra so se ya santini na me yakani me sore se batan na me defende makayo na me defende masante yo isan se obatan de wontra ho e madue mo na sebi unufu betimi ensu ehye mu a e ma na eno enti oba bia ye batan wotifi ti batan tra ho masabi emianum titi wo mo nkeka wo no ho oba nye no ya bofra bone ya yesi akeka dwo twia no papa ye odamechi we ma mbofo. I'm telling you. Eza ze kajuru be wo se empanyini ba bontene be kasa ma ye ka enipa bomu na empanyini metena bontene me kasa metiti nipam emfa ta me hyehyɛ ene mamu ane mrantie ne mababwa se bia be hyemi mu mi hu na na me buofu mi hu na na me buofu enye se meta no be mi hu na na me buofu oye mambofo why a man for too much? Me who TV so ana me buofu. Me who the phone so ana me buofu. It's I say. Ube kum tromo. Ube num sasedro kum tromo de nka manefa ne musu nko. Kamano emfa ne musu enko ne baabi. Areti na wotena ho. Epese we insight nipa. Na sabia nya do sabia brawo. Enipa ye omo ho atamfo. Na sabi se wodo ma hin ko edagati ni a ebere ye omi asante ni aware dagati ni so ye mi kusasi ni a asante ni aware kusasi ni etie ya busua na mposa wo fanyina mo ba bontin be bie wa no be kasa wa na ye jam no ye nyina ye so nya asante ni kura ye nyina ya kanfo wa na ye nyam no ade ofie ye ka wante ha na ru gina ho say yankofa ya na akrodo odo ni nye otumfo o prekwa bontene na bata be no ajima bedu bata be na ne wo ye mambofo na menim nipa o munim nyansa o mbedi wo wachi ene miremu yi ebre kwa na nimu yi ye sabi even na bibi mamu kura no ene bro ni kura ti asese adwene pa o nyafa bibi ma ho no ntisa ene bro ni kura wo bibi ni obu no ene bibifo kura so striving to get their own recognition na ya kanfo ada na yenti minka mom se nipa baako na wo ti boda na no wo wo de antokwa ba betimi adwane atese abrikus sabi gota ne bo woni abrikus ntem tu ko so ntokwa ma ono omuti mfimfiri no na ba ya wo watra e de akwa abrikus wo ye mambofo ai mabadu wo ye mambofo so obi ye mambofo sine wa minimal aminhie bi ewiase de sabi enyaado sabi abrawo wo obi kura woni ni mfiri kuro ba ko ka kasa woni gine ho na wunyi a woni ka kasa ago oka woti ase na so ka woti ase ede na cheyemu bibie ncheyemu na ene mi hu se wo two face as two girls
obey video edifa wanchi hene ho na wo kase wanchi hene ko trap aka mu no tumfo abeza mo nni mama mre ne amane ho in fact as akanfo mpanifo mo sori o na akanfo no tika mu wo bono region no bebre ni mama mre ne amane they don't know wo munni mama mre ne amane because enipa bebre adwe yo mo se wo ko bikom na trap aka mo chese wo tumi ana wo do da bi apakamu tena ye niema miensa ene le tena apakamu wo de hye wo kire wo de hye yo wo kire opanyini bobere ena wo kire wotumi eno na kanfo de tena apakamu nkire se wo nhye obi ase apakamu nkire se wotumi sire obi apakamu nkire se wo do ho nyesa na kire apakamu tena ye agunafo adawufo ene yede paka blemu akafo wo mu akane ne yede wo mtra paka mu eye won ma omu osuman ana omu ya komfo ye tumi wo omu so ene yede wo mtra paka mu meme nana ye fe nana krado ena ne tumi ni suman ba suman na wo kade ne se yede ne betena apa ye ya apa ade etere yede ne betena so yere tira so a na enipa bi adi nanim na ye himu no na ye bodo nwom na ye bondondon enti wo mo di nu kan no ene wo mo bodondom etutu atumi pa egu ne so no na ono so te apa ne so ene be apa kan yede di e kan ena kanfo be nya pakan obie no obetimi a cha pakan mu se ye agonafo adawufo ye nko na ye pakan baaye apakan nyina won kire tumi Two face. Aya munsia de. Munsia mamla ni amane na mu wani wu. Mo ba bonte be kasa chese munim hwe. Do mafo akasa nyina munim nto omobo. Eti adia na woje, adia na pome, oje asie. Munim nto omobo. Munim nana no aggression. Munim ni paba amoye. Woni mamla ni amane se wanchi hina kwatena pakam. Enti di ai. Otumfo akwatena pakam. Enti di ai. Na sabi yos so ma he wa tra bakem apakam tra ye niema miensa wo de hye so ye ba panyini eti kane no wo ye de hye ahenkan obi a ohene ne ba kan no tra pakem ne nana odi kan tra pakem na so na the purpose of it kane na no wo mo na ye do tra pakem ya konfo abosomfo ene won mo tumi wo no so ne sase kan na ka ni wiase si yakwa ba bi a oso wo hini twa kwan ena nanom yese da bi ye do hini be twa ka de ye do hini be si ya ba kon so ne na ya mana tena apamu ne ye de na di kan apakan kire tumi apakan kire se wo na obi ye pe kan ne ye de abosomfo ne trabakan mu wo mo mutumi ba wo mutimi enyina ne ye do mo trabakan mu eye me Mami adwata mafusu mechu me nana krado ene ri apakan ba wiase edeti wo two face mo nyina yiwa eya me dia wura ho mo nim hwe ukwa bro region mu a arawo sem say they don't know their history and history be a ya bromance for history no they are all saying it ene ya brofo ba wo be ko bi abretufo say ya brofo ebi ya sene ebi ya weko ebi ya adakofo ebi ye afraid to say akwanafo ebi ya gunafo but this is the sudden part meme koka yekofo abakosem say mabakosem anya mabakosem ana me koka bretufo abakosem say mabakosem anya mabakosem dia bretufo ye na ya bretufo dia me ya gunani enu ti na meme premasase a ajimabedu ti so no enu ti na meme premasase ajimabedu wote so anya ne dia no mani abre me ho ko se kotomo jam ha ade ba sam na ekwa ya kanfo mpanifo muto amhwe akoya wotuwe wo bo man ajimabedu wo bo man wakasa man konwa yintintin sabidi wo ye busiefo ajimabedu mpesa kanfo ye beji etumi ombese ye be baako papa ye bonsam nanka all day of all days a better ye jam
Oheni a wa wunua ba hema tena ne nchepen. Ena abekasa. Arei. Anabesa kanfo be kan bomu. Edi enti na mpesa kanfo be ba ko even class 2. An old man. Me old man. Ne so old man na me old man. Ade old man de wonkasa bi. Ade enti na wuchiri sa kanfo be kom ho abom. This is what I don't understand. Oye busiefo. Woye bebon sam. Obi obekasa wonye bebon sam no nipa kro no. Sebi on pese obepe de kore. Etie. Two face ya san wan. Se ye obi tina bakam a. Obi tina bakam a, abakam tina nkyere panyidie. Apakam tina ne ma miensa. Oba panyi tina pakam. Ode hye panyi tina pakam. Nananum onananum de oda ekan eyade hye a wotena pakam. Na amabene mu no ono sunyan wanchi na osebunsu ne maame wanchi ono ne maame owo no ne papa ne nana bema ene na osebunsu edenti ese nananum nyina ono ye nana bakan ene wotena pakam ene odi nyinya hye na no se ade ato no ani etinu nkyere hwe echeso wutumi but no nti asem no bi o kire se wotena pakam kire se ode no apakam nkire sa kane ne de abosomfo na ka ni ho no wetwa kan no ne de ahemfo be ka apaka ho enchehwe etimu sua de na musua mamna ni amane na dwene wo fom adwene no e wo fom bo beti wedding her two face onye popular sa wo two aka so na se ba so wonti mintena wiase omu nti na wonfi wo no wonye ne class so atese o kan kanyansa sem na wanyini wusu eso a wonsia wonya akwara me ma wo nan me mu me ho se ma akwara wusu wo ye me ma me wo che me panyin bebere da so timbe ka chem se me babere waso wo ye panyin se me wusu wo ko ba 50 years me so wo ye fe na mo for 3 years afi we am wonya me na for the 3 years wo ye chesa wo ya berewa eso so timbe betra wo di atem umpenyansa sua asema for course say you are fighting for bono but you are not even being reasonable. Huh? You are not being reasonable. Edi asa na wo kama de otenche en wate de wo kana se. Obi o nya bruni. But ya wo no brun region nim ho. Obi wa ne kru wo brun region ni be o nya bruni. It's so person dey say nipa ne ba kwa. You need to be reasonable. Na yentie papa yi. Ni nti na me bai. I won't say mumu bebere na say one not other sani ebe afimuni oba be page so and I'm going say nton be no obo also obo mansi nton. This is sad. This is really sad. Mansi nton na che so oya gunani bet wodi matem oya gunani wodi matem woto me ma me so woya mansi ni agunafu asase emu no firi baye eso sore wodi matem e defendie aduanani ezasa aduanani no no sie se ne no bedi aduana fo wedi ayeye e wo ye asase so abedi yeso asafo hene enam politics so Jimmy for odasani onim odasani so obo manse ento na che so oyagunani akwara so re otome ho otimi to me ho atome ba ho eso se mbato ne ho bi because free a bro kachem so e manse ni no obo manse enton no na hu so agurani akwara odi matama memfi no memfi won so memfi because my own say we mobo you don't even know the person away what mobo to the sense say we baby ofiri what mobo to the sense say we baby awoko wo agunani kuma bianani na aguna for the moa ye de enye nipa ye de so de gina bi se de afoforo so gina bi enye hwe na say yes abretufo ade onum ye o mampon ye de agimi hwe ko hine ade fefo be ye de ya moa nti empese ye be ka enwa bom na mese wo wanya mese agunani akola na masore presa agunafo nso de ya na mimire mu wo mo oda sane nim nipa wo ye wo ba me platform so me se oda sane bo nto bo se me bo mansie nton
wana me wra ho e ka aka nka bisun obo manse enton na se wo ya guna ni akwara sese manse agunafo na chechire manse ni se ye mayase aha na ye chechire ye man na se ni ye ne ho adane doma aduanafo de patapa bedi ade akwa we di matem idi ama so firi wonfie so ebia no ya aduanani omokotra wonfie ente sadia wonfie asase ya agunafo asase most of the people are wonfie ya agunafo majority of the people omote wonfie ya agunafo o manafo majority of them are agunafo manse majority of them are agunafo etinkrofo we they don't know their identity one monson kwana betimi defend because agunafo have got that capacity. That is a problem. So who ya na aguni beta watch here, that is a problem. They have the ability to defend. Nanka bianafo betimi agina agunafo ni ebi kurenti da ebi si wo wiase da na ebi nso si da bianafo ntimi nyina agunafo ni no matter what so modo so se na ye o ntimi nyina ye ni because bianafo odin akomu di akanfo so ye di akanfo so yakon eti ye di agunafo ni ye di ayikofo na bo tipenko anya ni aduanafo na me baba pawe enti na me bai ano pay me sorry na kam besem ko be betam ne koy me si for ma na mi wura hwe ne kasa ne bi eti aba be ne kasa o kasa ye ne bi na ya breaking into pieces to you ano aye die tie no ya ko a sua majestade ofena o benya na e fa ba bi no ono okay na salada one no abo kusiata pre ye ko fie be aduane o pre bi no wani mere na ko ta ni so ka ta ni namu tu senta chiro bibi atichi Sampa hima ewo me ba bi ana support ye say hima no ye me support so ontimi ye no tire sumana ba ko ye kuma se ba ko ye no so ya some for se kunya ma me ba ba se no to wa asa no no me ye ma ahana nana osrade agie ni di ni nyo osiade yo because si bibia anyoda ye fe no osle ade agie asase no osre no ogie yes me disrespect no but that is the truth nana no mabosum nyina nantam kase efiri osoro ko wiemu di madanse ye ye fe no osrade agie ne nana no besreje no mbetna so bi edin eye osrade agie Ajimabedu the second nemum na hotedin na prekese jametu ofiti krotia na ne ho abotan eni bre empapa mu seye na sebi nya sebi abrawo enhye so ne din no prekese jametu na papero oka sampasem na wo chese justice ankema oya ne yonko bese imfie aduonu ne ekirede necessary senka wono na wo prade a ka wo so wono Ajimabedu or supported because one ne nyina with the same career field e wonu nyina
eye adwuma emagana ban na so ne yeti ono agima badu entumi supporting ne se sampa wo hima dada ena yede ohima ne court sunyan court se sampa ne hima masunyan court botugoyi yede ne kokumase e botugoyi na se wo hima wo hode a eye den no wo ba be support wo Justice Sankema minwianu se wonim amamre ne amane a obeka se wo Kenya sasem ne yetie ni si yehwe sampa kan Santima Council ho sampa ye nafanafo wonom nananom Afrika kara Africus ne bai iti sampa fo de ma omuya akanfo a omunya kanfo biological de eya asante ya ono join efri sampa twene so ni chineye na fana na konya ni nyina wonye fra Santima mu from 1725 downwards ti sampa ne nananom nyina trankonya swai akase wonum beso Santima asum sikadwa nti wonum ka Santima said ye meme nananom e ka Santima ho no musum sikadwa na wonum sha Santima emu no sa na te enfie bebre ebepem 1982 no officially ye peja sampa konya emebe ye wo mahin na konya ye ya santegene opokuware ne peja sampa konya ebe ye wo mahin akonya na kasa na enyemu sampa konya eka Santima ho fitete abaye mahin ebio eka Santima ho na papa yi me pese me no eka nyansasem kakra wo ye doma ehere asase no nyane dia nti me kaso doma hin a me ya but anyway wo ye doma hin ni kuro ere doma ye fe doma traditional area na mpempe mu no wo be ye ebunu regional house of chief presidents ye me no mi nyina anim se eye statutory body a abane de asi ho ye di dwuma efa chieftaincy act no na akwa chieftaincy act ni mu a ya act no 58 now ba 597 no asema kan say ansa no woni petitiru bi National House of Chief betimi agi na to magazette no e wo so mo ansure se wo fa amamela ne amane kwa so ya emane di mu se nakonya he wo hini bi ase a e kire se okoswai a kire wo hini no na wo hini no okoso a kire no e de homa e de abe National House of Chief abese National House of Chief se makonya ase masi wo fa amamela ne amane so amama gina to eniti me makoko ase mun gazette no na munya ne mahin ye wo chieftaincy acting enentin koda oba hima wo sampa ka Santima traditional area ho eye de na otumfo onim sa oba hima no asam na si sampa no sa modua one ne mami Rose Mensa sa modua fan faluku no one ne mami Rose Mensa tie ha o ene ni nua panyine abranti enna watara ena onum peja asem sampa eben sunya esuma eben kro ne wodoma be sampa nim se wodoma no woso sene sampa nim se amamra ne amane no ka Santima to adechina council no o peja anasem ena hwi no mode comment ya Admabedu, if you care to understand so obu amamla ne amane a asem we fa ho ba wode aginem. This is the question we are asking. Because asem ne ba ye no wo mo de wo no ekukura asem ne ko ma otumfo osi etunya mekese ye di asem ne wo bagem ye ne ne kokwo mu bagem ene ye di asem no mo bie hu no bie ama obi ati bie ene ebu asem no eho watara ejitumu ene ebu mahama ebamwe eka se o matiase kwa kope wode hye abo aba besi ade na amamene mu no se sampa ka Santima ho de a si yeyi ba hema na so ba hema wo krom dada na konwa beto ho a ade hye a ye gate tibidi akonwa ne bibia de won mo nsa ekosere wo ba hema no eti da bai sa modua kasa no waka se mi video no mekwa akopa bebo a kire wo se medi hine be se 15 years ni o ya dance
Actually, papa be say, me doing in a net bad 10 years or 15 years in me. Papa ni ye di mobi je so. And was say, and I may him, Samodia, quote and quote, were in him, Bajima Bedu catcher say. What him any mum, I thought will be Samodia. It was Samodia, some which is which. The other correct. Nesempo, or him or her, my money a money across. I could never try. What him man to me for a person may you we. Ya besa kunyano. No hima ne esi ahende etu ahene fo. Eyi nipa na so obi anyane ho asam kan ya mana badom wo besai. Ti da be na sa modie besai obi ehu. Da be na kunyane beto mpan a sa majafra okosire bie. Na sa ayefaro kusu kosire bie. Ya obi ante ho empaninsem bia. Ajima bedu. Adana wuni wulemu. Ukuro ni doma. Sampaka santemaho. The needful thing have been done. Assembly by ya no de bro mura. Womo huni eba re regional house of chief. Ye bu asam no edema. Nana samba ja Frank Crawford. Even sampa traditional area no asam no motena so. Onu buai edema. Nana samba ja Frank Crawford. Ena watara. Faluku ne Crawford eso woro montiase. Isa say. Bosia faluku mame. Nini nuanom ajeje ene kasa yen ha no. Se wanya ahini na ania na he no ko pesika betwa sa aka no eti na ania fele ni wo de fanyina mo wo ana wo de beta akire abra wo de ba mu no eya bra o mu ko manhia wie ye bu asem ni wie ya watala te ne ho ase na wo de ba mu na woni asem ni wo ko nsoko wonom afahye ase na ko kase asem a ekoso awosampa wo wonto ho asentu besesa bonofo akosampa papa ana wanse sabonofo ankodoma adana wanse sabonofo ankodoma obi kuro anya instability obi kuro anya unsettled obi kuro enipangu so na ka wo hene kasia trase adi asem ekwa be so na wo fa ho be wo ti kuro wo ya Bron Regional House of Chief the president assembly by so office bibi wo okra wonti ase a eye the election na wo de ma traditional areas no say me de masam de meka bi enye yi isa se me need to me wo obi traditional area so na as a president of a Bron traditional area no me pesa basabasa e bia beba na ntoko bia be sinti ade a metimi ayama mo according to the law metimi amam the election say mo fa asem no court na so wo de odo ho agimagim je ni ase sampa no eho ye wo de abi ena otumfo je afiri wo nsem na woni abere be sampa won ka ho bi woni sutumi eho nya wo wasem eho mfa wo ho etika wo so mo direction some from court aso obi kura wo say emerani mu no direction na wo de ma na omo de court ti so omo de court na court decide ya na wo emerani mu ni no waka kire bo say anuanom Bron Region pesa so bi ba asem no mo ante mo ho ase mo de court mo de court course wasi ne pise sense mo ma fa no nyina nyintum na mo ntra saso biem na mo ma bia wo ka wabo no na samba jafra boa wo nua keto asa mo bia no na wo ntwia ne ka no na ka aye fe but adana waje agirem. What is your interest in Sampa's case? Why are you involving yourself in Sampa's case? What do you got to do with Sampa traditional area? Are you a family member? Are you part of the traditional area? Is Sampa part and connected to the Doma traditional area? What is your big deal here? Mintu deal nase. This man, there's something there, yeah. And you collect, and you juma. Because as far as I can really express my concerns, I don't understand what is going on. But to me, it's saying, no machine nim. Miss, what is going on? Mentiate. Why was in nega na say why Rambo? And that's why action movie. Because mentiate. Ya for Honton chain. What ba him man we yi no. Sampa gate me and sanity idea was Sampa traditional area. Eye day. And the other 2 gates no. And now all the 3 gates no. I just a watala and kwan and Crawford. Almost so ka. Eye friend say nana yamuda ebusia ho. Apart from one gate ben and him so him yes him e was Sampa.
Sa modua so na yi ne hima. Do ma hene so so hima ho dada and we yi ne hene. Is the one ni. Which one are we going to take? Ne se fa sa modua de because do ma wu nim sampasem. Ajibu je ne na wo ye. Kaka bensem wo kuro de instability nim. What si do ma agodi ye de ni ho nkrofo beto mu kosia kwa asubiem. But as someone found what sampasem wa je ginum. Ama instability ye do mo to carefully mu. Nkrofo nyuma sei. Eye wo wasam bay. Wo mu wuro tumfo se to de asem na wi. On na nim kwa akwa be fa so. Ama fanu ni mienu nyina asumdi aba. Adenti na wo do ho agima bra nya wo wasam. Adenti na sa modua be di ade dada yenga zate no. Agima bedu. Se wo hene mpo wo sampa se sa modua ye wo hene dada. Why? Abamu no traditional mu no wan sa modua be so a kire no. Ghana constitution, Ghana mamra. Ye culture, traditions ni noms no. Sampa ka Santema Traditional Council no. It is a ye day na o hena ba sampa. Na sabi obibiele nim ho we. O so ama hwan. Ye pe baby anu wo so. Ye pe video a na sa modua so ai. Ye pe video a na sa modua o so ai. E de acha sampa man no ye pe sa video no. O de nyeso wo so ade acha sante hene. Ye pe video a na wo so ai. E de acha sampa man na mu. Ye pe no. Ebi ososo abra watale ka na asem nhia no wose ne wofa ase wei ya esa modua no mayi ne se ompese odi ade eno so is it's complication no meti ase wose ne wofa ase wei eno mayi ne so ompese odi ade e wasampa ba so se no yo hine o dada ye pe video keke video chesa sa modua swai dia tsere sampa man ye 10 years ago and 15 years ago no now also ade a chest sampa man ye pesa video no eti ehu sa video no a ye be ya dwe say no wo so awie na prepare no de aba manhia de atosumi no adan na wo so awie so wo so ampo de a kire sampa man ya anna sampa traditional area antu mi anfa letter ankoma otumfo setutu ma otumfo an kire o mo da lecture say Meshe brewe ya masampa beswai, sa modua beswai. Na mi ankasa me de letter akọ National House of Chief ni gazette no. Adena for one was you 10 years in what why gazette no. Why? Sampa so e parliament. Sampa nya odi kurokuro. Na waka so obi eswai nti wo hye wo hene bia o ya o man hene bia se. Sampa ye parliament a seat. Yeah, a traditional area by itself. Yeah, what do kuro ni edukrasi bebre hye sampa se. De biase no mu nyina de biase number 2 ni nyina nyamra ni nyina wo sampa dase eti ekwa beso e na sampa as traditional area for hene na wo hene yan gazette no for the past 10 years how can the development ekwa beso no betimi ni aba na diri ekwa beso no befa so development ekwa beso no befa so ame ebesi hospital ekwa beso no befa so ame ebesi abe road ekwa beso no befa so ame ebesi school ekwa beso no befa so ame ebesi library abra yan gazette no for 10 years Ajima Bedu, where did you learn your law schools from? Where did you go to your law school? I just want to ask. Law school now no corner wahene. Uchicha no wine. One chila wade. Uchicha bon and I was one bon. Yes, sir, uncle Nasem no can be see Nasem Nesubi. Welcome, sweetheart. I need to get water. Minyanum, wase papa na wati kumase no, chese or refer to otumfo say to nya mekese abebiu. Nana Ajima Bedu yo hene. Wonim se otumfo efa no otumfo ose tutu nya mekese. Obetumi so afa no. Ompe so obebo na konwa din, obetumi afa na kwa kudua. Ye ni din na wodadin. As a matter of fact, the other one say a physical hatred no. Look at the expression of the tongue. Papa na wati kumase no. Chese
Watana mo bezo bebo ni din. Papa ben ne ti Kumasi, o papa fo bebro mo ti Kumasi. Yo papa fo bebra o ti Kumasi, Kumasi papa fo de mo doso. So papa ben na no wo ka ne ho asem no. Wa modini. Wan kire ba bi ote. Wan kire busi ofiri mu. So papa woi na twene nyansa e wo hene fa. So papa ne wo hene he Kumasi papa fo do ma hene e frɛ mo. Papa ne wo hene na o refer to papa na wo ti Kumasi no. Papa fo be ti Kumasi. So if you want to express me, obeka say, oh maami adwa ta mo ti asafo no. No ti alolo mpe na mo bi de behu me. Eti papa ne wo hene na wo ti Kumasi. This man, he is not serious. Afi papa na wo ti Kumasi no de ye ni ebe connect na ma. Just all refer to 24 say to nyame kese. Send your catcher on cross o Kumasi hene. Two person o kabie na wano ye wudu de papa na wo ti Kumasi no. And our person was a sampa. Na bakosem. Na chibabedu. Na chibabedu. We are serious. Asamne ba ye no. Sampa mpanimfo. Rosmensa wo ye faluku maame. Yo esa modua maame. Watasa modua chi. Sabi sa modua ne nua panyini. Ya wo kasa ba ha se de ntiti ate no. Nisa modua na mu sesa wonum document krata. Edi jurumanhia. Adai papa na no ti Kumasi no. Wo mo ba no ma hu papa na no ti doma no. Ya busa sa modua. E wo menhia se wan na di case ni bae. E ma sa modua maame ne watara. E na sa modua nua. Ya sa modua di na chi ne sa modua peja wo mo so mo na di case ni bae. Eti abra omokon papa na wote do man sa modue na woto ne wo kwa ma no wa hu se na papa na wote do man wo ho ezasa wonim sa wo no cross se no wonim sa konwa na wote so no eso se wo traditional area no na mamamla ni amande kwa so na konwa ba bi e se papa na wote Kumasi na se eti wode na sem twa mu do ma ka no kofa do ma anim ho efasu ma anim ho efa drobo ni ho be fa brekum be fa sunwan e de besi sunwan na Kumasi road e be dwuru papa na oti Kumasi ho e de bre papa na oti Kumasi no ama papa na oti Kumasi no e bo dwa afra frenchi ani nkusie so wonu mra no mo metena se e me kasa mpasem ana anya saa enya saa ti papa na oti Kumasi no papa no ate Kumasi ne be di asem no ena papa no ana wo kuma no ne se o na di asem ne bae na samwa me pese be se ebusa wo bi o de se ajima bedu fredua wudi no ena na prempe the first ni dia ni nya panyin na ajima fredua ena na bia so ti wase da bia afa ma papa no ati Kumasi no on mu konyedin na bia wo so papa na wati Kumasi no obase wasesa sampa bakwasem no sampa Faruk okojira papa na wati Kumasi na nimu no oka wono asem obo ne nkuro ni nua bo ne nkuro watala bo ne nkuro abu mahama bo ne nkuro ama the brilliant woman am hu ne su ni pada ohwe buku mu ohwe be gira ho bedi na dance na papa na wati Kumasi ni bu asem no ana oso wuros mensa wode asemi bae wono ba Faruk munya de hye na mo watara ye moda watala le abu mahama awono mo ye nipa koro ti woka asem no aka bakwasem ka bibia o mo so ka o mo de agitu mu na watala gina ho ana watala ne Faruk no anka sente sa papa no te do ma no papa no ti Kumasi so won fa so se no papa na wati Kumasi ne so won fa so se no because asem ne ba ye no sa modua ne maame Rosemesa hunu papa na wati Kumasi ni kuro wasa ukuro ho na okọ papa na wati Kumasi ni kuro. You are not making sense. You don't have sense. It's sense said yeti on ko ho ne say omunim say yakonwa firi 1725
Ye nafanafo na so aka yakonya yete so sa kanfo ye chine yusu sa kanfo ye twene ebo sa kanfo inso sa kanfo de nyina ya santema tradition and culture ye nananu fitete asha santememu edi akwa santememu akosa santememu eso santememu na 1950 from 3rd of April ebete bono region no ene ebetime ka se ye nya santemai eti yasema ba panyina o timidi yasema pa na o tikuma asem ti no mo de ba he no eti ba pa na o ti do ma na do mu nim so o sese no nti o mo mfo ma asem ma yense ntie bi ana o se oye mare de obi anka se waye boni bi nti no eni na o da be na sampa yesi hima e be fre do ma hini bi pen da be na sampa yade hima bi si here den kwakere do ma hini bi pen da ben na sampa etina se ka se hima ni ebo obi e be fre do ma hini bi pen na so sampa hima bi esi ye bi ne ba kuma se papa na oti kuma se no sampa hini bi esi sampa hini ni hima bi esi ye no yade be kire papa na oti kuma se no ho enti papa na oti do ma uti kono ya waje asem ya ta wani ase e fa ho bai ufisa okanya asasem nya asasem a wo kan nya sabe na wo watum na wo kan eya wasem bai enka wo de asem ebuno regional house of you president mo the election monye sei monfa sei monko ha emrawe na monfa nkofa so na wo ya ho se de wo tumi asa na esi sampa hini asa sampa akonya wasi bi pen asa de sampa hima bi abekere wo pen asa abodja wo sampa abefra wo pen wo ye wo hu te sakwara sabi ni nika muafo na ne maame mfi no na wo su ma baby yofo yense ntie yo meti wo kwase akasa mente why Papa, in fact, onyame enim ne kuremu adwene no ewofo sempasem akokot court okoye ne se enye se ensua ye asem ne mum gazette ho asem ne kokot na de ma wo be involve no ene se what asa modue chi because of asante no wotanti wonya wasem wonim sasampa se menfa ho you know wonim sasampa woni to me bia tasa wonim sasampa asam nya wasem na neati a wodi abefra sampa se munimo wotan wotumfo wotan asante for only God knows abra na we active a we practice at a high court judge and only God knows sir innocent asante people wo accuse wo do makogu prison na committee ni yate no ye de ba wo so wo case bia wodi bia ye be sa recall sa case ni back you are dangerous man na die me pese me busa ne se asam ni court no e court for gazette ne ma wo ba mu na die ma wo ba mu ne se wona wo act wona wo ye president of the Bono region no one house of chief no wona ye president there registry woye adwuma under the president secretary woye adwuma under the president vice of a Bono regional house of chief no woye adwuma under the president it let be a basi registry ne so na for secretary so no at end no I was say basi wo president so wona wo was a mandate ni say wo for a chieftaincy act ne so na wo de stamp it so na de ko national house of chief na national house of chief fatimia gazette and na wo pray sabi friend say Tom and Jerry and na we see ho and na person wo use some medium no a bro regional house of chief no e use say we a bema because of tasante hen two person wo security issues krata efiri abemu court
ye appeal court judge na trasem so adi ena wa ma validation dia to krata ne so se edi asem eti Ajima Badu instructions are made as a court razak mede ma wo ne se asem wei enya wasem asem wei amamrasem krata no forward for court because a proceedings say a broad region and a sampa wo it's a broad traditional area and as a broad regional house of chief and a sampa babetana no one name a chieftaincy minister timidili one a president timidili one a friend say other interior minister timidili it's in a krata na ediaba abefa region house of chief wafa registry ni sebono forward the fuck of a stamp pieces to a chese monsaka na mahwem eti wo de aba ano na wo so wonye enye sa wo be ma wo na Ghana no emra no obi be kasa de na emra no ye slow sa obi kasa de nti na emra hwe na Ajima Badu mo ye sa emra ni made na Ajima Badu ye so emra ne pase take action now enipa be wu yes because emla epese take it costa involve security agencies police for soldier for esia soldier for the police for akokwachi Ajima Badu swati me inciting kwara I impress wo mo se wo ko amabono this is what the situation is ya kwachi na ment ye ma fa nko na police for tutu enipa be wu that is why emla no Ghana yempese be ye a broad zone and as a better Ajima Badu so near come Ghana mnache ni mabawa wo bron region tem na nipa bese 50-40 na omato wo mkra e be international headline am yetimi dike Ghana se nye peaceful bio eni nti na mra na ye din sa no ezasa sa no pese oye no na ye di wotumfo di ba beta ho se wotumfo ana instigate anase awoda asojafo na police fo na yakoku mranche ne mabawa e wo bron region eneti no mo che de kum nipa wo sampa no ya Ajima Badu tira bron region se wo say with authority say sampa nipa wu ye no tumfo se tu ana chechiri ote because opese wo tarnish the image reputation na ewiase nyane respect ewiase nyina wo ma otumfo eno chi na wate nkola gumu ana kumase hene ana kwa kudua wo yese na saka obi abekasa na mmerantie bi na kakoe mujasem ana otumfo nzo mfie no editi wonim ye oye na Ghana mamra so nim ni ono ye isaso ohun se woye ya ebeta ne chi otumfo image ebeta ne chi Ghana as a country ni image ana ba bia so nye raise so betekisa risk no ababie no obesa enunti no watimi a ofuli no that is the problem it has already no why instigating youth so no ye okwa mabro ba santene bronsu ni problem and what they show mutim so 2-4 so encroach bon land do wonim perfect assassi we e kan santema you know but that is the instigation it is here what hon e be dey na wo kasa police for nkwache no it says or instigating youth. A police for any soldier force mandatory requirements. So my life yet risk and I say ye in danger also mututu. This one kwacheno nem na chere maba obi sha say so mututobo. And as o ma to chin say kai was a Ghana police for any soldier for tutu. A pastor you for be no it will not be easy. Enunti no yes and when him say by stab there. The obey be omunti minche no because was set trap. Yes, Ajima Badu set a trap. Say Ghana police for any soldier for basi e beche no a. You for no instigate to no. Ebe Magana soldier for tutu. I may be a 50, 60, 100 who am my international headlines. No tune for the abe bata hon. Na Ghana president the abe bata hon. Na koye problem. Ajima Badu. Me. Woye evil a. Wo brenda ebeso no anya Ghana police ni soja ni bia ansa no befa emfa Ghana president ni bia ansa no emfa otufo bia ansa no wo brenda ebeso by nature eno no de yesa no ezi ani tumi no so wanya ni nyina no wa set trap so be ya memu an be say na akoyese that is the problem now
That is the problem now. Ajima bedu. Who ye evil what? Na abelebeso. Ka wo to me also wa. Wo nkonya ho. Wo e won sase so. Wo na wo ni se obe, wo ni to me se obe yusu medium ya president na seti esi ho. Yeah traditional regional regional house of chief. Na waboabo ene ukọ regional house of chief a opa kokore obekonna do ma hene de mrantie ne mabawa na akogo anya yimfubie anya yimfubie mu mrantie ne ogoro mu nyina te hobi. This is what he's doing. Tuwa mu amukasa de na mra no nya yi no emra enye ne ne masa eni Sawope nana Justice Ankema ya wo ye nana Samba Jafra Sampa mahene so pe na sem so umpe na sem so pe Faluk sa mo biasem so umpe na sem. The question here you need to answer to Ghanaians is say Sampa a dear na wo Sampa a traditional area wo ye do mahene do masum bi ho Sampa samono what dear was open say krata na court to dia bro no fako. That is your own problem there. Eti adie na wo pen na Samba Jafra samono got to do with this. Adie na wo time na Samba Jafra got to do with this. Adie na wo do sa mobia got to do with this. Adie na wo ta sa mobia got to do with this because umasa expression quote unquote chere say wo na wo ye Sampa wura. And na Sampa sema bana wo take size. But Sampa ni wuni asem. Sampa ye traditional area. O wana hene. Ne mu nyina mo practice participate e wo bunu regional house of chief. E ko na krata be fa na forward the krata and the ko. Yes say so na president now so forward dem fa ko. And one set trap there too. This is a whole scenario. Nana Samba Jafra ko jina baby anka say o ye na enemy. On kasai. Eye sama broy fa mo sa mo bia wo ne ebo na krana on na te baby akasa eti e be se ebusa wo say what does that got to do with so don so tan so nchiri no so ni ni asem so ye wadam so onye wadam? What does that got to do with what the court have mandated you to do? The court have instructed you, so this is what you have to follow the channel. So what are you got to do with say what do Nana Samba Jafra as a person where Adam for some of the or what you say or him or him. What does that got to do? That's a traditional matters. And your traditional matters have nothing to do with the regional house of chief proceedings. Regional house of chief everybody have got their own traditional area. One more war and penny for from and Konyaso. Woman and Krasam to a traditional area. They reset it. Ebirima konya etise nkonya biase eti baby akonya ne se no ahona asamba wo de kro. So what has that got to do with your appearance anyway? Ajima bedu, do you think are you being reasonable? Is your brain actively be reasonable? I don't get it. I do not get it. I don't understand it. What are you trying to achieve? Okay. So if you want to make a remote income from home, and you're a beginner, meaning right now you haven't...
What say? Baba we. I swear to God. Hey. In fact, and then the man will say nyansa the wampa. Papa we say Embra any amamre no ye edema nipa. Say nipa ni so. Na nipa enye sede emra na amamre na asubie mra. Na enkoso mra. Na so ye woni pa bi wo ha. Obi wa no wonsuro mra na wo mu mra. You see what I just explained to you? Not just say woni mu say. Embla no instruct wono asajima bedu. Say we are not talking about traditional problems. Traditional problems they in the court. E nanano mo na tumi. Amamre na ka kire won mu say. Anagana constitution na kire won mu say. Say assembly fon komya ho. E fon sase ho a. Traditional areas no and di won masem. Na mum say ko base. E ko ba gazetting. See a gazette will be no one recognition. And what Bemu na banner timina deal dia. Ye the fa original House of Chief so. Na a for chieftaincy act na so. Ye the approval a national. Na national the abrao. And no chair will say. Ampa. Sem menano ye me nipa. Se nipa bedi so. Na pepepe yaba. Na sumduaba. Na so nipa bi wa. One won sromra. He is referring to himself. Is that on strom in the sense? Omugana mra one. Why was that a man telling my bawa? Eton was yet a diatro. Just a man sending the bedia. A bad brody. Now call international headlines. And it's when the people was romera. Anyone no waka. Sorry, a bad in the cohort. Na court to bear catcher and say Benny Mranaso, baby busso. Na bear man a bear best a baby chenua. Bad bono for baby, you know. You see? Also, can a woman say, well, this man is terribly, excuse my language. Minim a quakura of fast obey I call judge. So, co school no tron woman or no breast what ya. And no bugana man and a passion. And I yes or bemuso be physical tony and the name in the practice or practice as a friend say. As a legal practitioner, could be boom brano. A whole apico judge at Nasi. Judge Razak. Was one you be so you will be a mumrano. No be boom rana so. Naso Mrano when him say, yeah, and many pass it nipa bebu. Na pepe assume die, but on the own pepe and assume die into a bebuso. This is what he's saying now. And walking, Obian called anymore. Obiale Kwanenum, he is confessing his atrocity mind and on waka on. Such an evil intention man, such an evil man. Ya would then pim peso cause me with the chigo. But 2 4 say 2. On your ready so Benam won some way so. A man reputation. A corruption into rumbles. You ain't seen the view. Was it what Becom Kranza? Nesson Kranza this year, Nesoya, Omaya Santa Fordia, what you see? Nesson Kranza quoted the 80 million Sante, but listen to this. Ayabono na eka bono fo kura kasia be di henia. Kranza na bewo. Is this man really serious? Papa we na adwere me pacho na adwere mu da ho what me admit say this year ne di akonwa won Kranza ne ya santefo a what ya say na emom en Kranza eye bono in what way
adehye no omudi asase ne so no ya asantefo but nkuranza ye bono. Are you referring to the individuals or money nam nkuranza na? Because as far as we all know, ekurobia e belong to adehye. Ekurobia adehye dia. Ekurobia ya adehye dia. So obi woti asase ni so bia asaro benya asase adoso. Edidi so esi na wo so aye bibia no eya adehye no mukwaji firi wonom ho. So if you have able to admit, sir, adehye na be ya asante fo be tiase ben kuranza ntimi nye asante ye bono. This man, what is wrong with him? So who admit say adehye ne de asa na adehye no mukuro ne nkuranza na anya omukuro afi wo say abrofo be nkura be susu nyina be nkuranza na wo nkuro ne bi ne wanyere because ka nkura susu wo nkuranza ebi ni droma kase nyamia ne nikura ne mfiri nsuta kontaase ne nikuro asante ni pio wo tonfo se tu nyame kase abebi opem so kotokoyene ne wofa ni droma kase hene die to sibi no enkranza kokofu eno so yekura so wonkranza eno so asante fo free asante kokofu ayokofu a wonom emo janu otofo se tu nyame kase ote enne asante makonya so enkranza fie ma asante fo wonom so free ebi free ase ebi free jaben ena fa be so be free be kwai etimi pese be busa se wonom so asante fo boaben ana boaben eno so asante fo eti nkuro bebrebe na won kranza no nkura minim seye wonom ye abonofo nkura na wo ebi ye manso te se mensem manso kuro no ete se mensem ekuro kete eho na edua tomatoes wo pene ye kuro kuma bi kitwe bi amanso no kura so se pene ye firi ekuro kete enkura sante foti mu nkranza ene enkura kese no makonya omo ya adehye distance nkuro no so ediba power what is he talking about? Now that means now say na instability one nkranza no expect say ebe jinsemo na kanani ade na nkranza nso abasesa asundwe nkranza mehunu se na nsenya dagafo ye mu womune nkranza kwasundwe kwaso kintampo he na nni ya won wotini nia nchen ya wotini wura nchen nkranza is back to normal. The nkranza hwehwe nyina sesi ene so mbe movie no masiki for development na kintampo na se wonom ensuo a ye kakraka rainfall nkrofo nyina fra broche ba no ombe peko ombe fa so ombetimi aye na attractively nkranza hene nkranza my dono eni monyafo bafo pem otoso 9 bafo pem nyame basa odi akon wi akon otutu tatai na nani monyafo said papa otumfo pokuare na nani mama enza srechi ahoma na najine gotete tatai osisi tatai wotini kuro so udi ebu ni mine wodo mani ade na wowo ya nkranza utumi ni sei nkranza wafero no nkranza kuro yechemu nani a na wunyemu baako wafe ne nkranza wafe ene nkranza mebu nim nantie nyina omodo omo hene bafo pem otufuo ni magenda na wahye wo kire nti ene wo frɛ wo no ankasa na wo faase ohima ya adani ba na yere eba ka che ne se me wo faase minimum trouble ma kyehye wo ho on pese nkranza ye unsettled on pese nkranza bia ya wutena ho enye yi on pese o mo se nkranza na so me na de o me ese ya me ne be ha me made hye wu a me ne be ha me made hye pra me ne be ha me obadwa ma bofo hu se akra nya ne be o se cheni mu mienu na ma me fa na so de ane de asefa ma no wo huru traba na wo ko se kire asete si e de yamfa konwa amabafo pimu a wo mema mo jaka gu ho e wura hunu wo se da bi bra me na me ba no wo ya made nyina mo nyina mo ye moja me mpese made bia ba hwere ne kora
mame fama bafo pem na ka se bafo pem bes ebe fall for o trap no ennefe wo si ta che he no hwe bafo pem ho ne suit so hu ho ne suit wani abre wo hu yin menti ase enkuraza ya sumdie obia kwani dwa so kafinsi MC nkranza asojafo ni nkranza apolisifo ntwa nkranza wo ya obia di ni dwa obia atwe ne mpena obia bie ni disco obia bie ni bar obia koba obia konefu bra wote wapempere dwa sese obekọ nkranza akoye de ebe ho okọ nkranza aya menko emrate ne mabaro ho aya konkranza himfie ma ya huru so wo bema ne bafo pem nkodi nsa wo so woko amiafa kamna nto so na ka wasem wo chire bakopem ana uduru ho a wuju do kwankwanta ko wanim kakra na konyamfo ayako afanse do makase no kache do makase se do makase hine me maba me na ba koma ba bunu me ba se do makase ba ye bunu na wakachire no ansa na watie sinkranza ansa na wakokokofu na okoba na wakachire ahemfo no enka kachira de hie no na be konkuranza dia nche wo hine dia konkuranza ko hine wo ya hwe wanim so obeko na wo kwa enko ya prapra se dia ko odumase akoko to problem ye na odumase hima wo mu ne hine se bibi no o push ne hine by force so ono me ba ko eya ko konkuranza hine ho ba ko pep oni ni oni watamda obo obeji wa hohoye obebam obema nsu anom obema wonsanom obebusa akwa so no aka kire no kase ya wotan ahifo ka kire bafopem obi bonki de we babu the chop monkey de we babu the chop and now we say nkranza yekuru wani abre wo ho ekrofobi moja o enkrofobi moja na kun ye na ji asase ne si ho ye ya santima moja mama santima moja egu asase ne so wonim ni pai wu ye anana kasa kuno ya no baba ye na ye memakun atuduro ne nsekan ene maa ne nkontire ene ere kun ye bla tena okrom wate tena okrom di wo hena wo di okrom ya asumdie wo che boda wo she boda ntino de ye ya obekọ ets Africus ye de ye hemfimfini a sakura na ebenya boda na no aba na ye mubu ye wuwo no it is not easy se me konkuranza ada ye pepis keepers won kuranza na to kwati ho me konkuranza mele me konkuranza bele be konkuranza be kuranza be kontokwa be ni peacekeepers for be here peacekeepers be kuranza be di wonja be ko be fum be di wonja be ware be chimpena be bi on sport be ko ba be ye won mayi ba sum bi be boko so be tena be do ma se esha abunu fokru enkrofo be ye hwehwemu na enkrofo ekura be kabunu be nkuranza ani azanie enkura I don't afo amuka Spain kasa de mu ye Spain fo do ma afo amuka German kasa mu ye German fo do ma afo amuka Dutch mu ye Dutch fo do ma afo amuka ye fancy yi da bani ni frafra ni kusasi ni da gomba kasa buzanga ene mu nyina mu ye ofo ni bia mo hine no we education mo hine no rabi ni bugwa na wo na ko maka de kasa the young was it too twinny dale what you say we are too twinny I just think it was you go see what I'm able. This is one of the most cheapest minder me who we are say. So because Kohe ayi da go buzanga for mo castant tree. Does it make them a scientist? Something wow we da go bani ba.
Wakachia. Wotu mube. Oya Santini ba. Kwa hesi sala fo. Yo muye mofu. Aya fenze guan fo. Na gwanja fo muye guan fo. Muka Santi pi. Papa we hina brain repair. I swear to go here. Or say Samson Wall is not the Gumba. Me pacho any abia metena no. Onya Santini. Or ye no funny. Inti meka no funny. Or say Samson Wall is Kajanga. Yo. Kajanga. Minim Kajanga no kra me say okay minteba. Eti dia me pasa wo as the mahinu hu ne say. Obi kasa. Ben chere be fi ho. Kasa, the dominated language is what we spoke. And now conclaya. As anti-tree yi ni achim-tree yi ni akuapim-tree yi ni kwa uchi enyina ne na beto ho. Does it make the Accra, the Labadi, the Anasa traditional area, the Nungwa traditional area, the Teshi traditional area, does it make them the Ashantis or the Akuapem or the Akwamu people or the Kou people? You this man. Ko wokwa yi anwuna ga yemiamu anofo no mgo no bebre katu ti sa ayi doesn't make them the Ashantis. This one need a brainwash. Me donya me like sweetheart be monsieur onya brainwash. Onya brainwash. Ozaka say me. Thank you. No cap. I remember this. Sorry. Tia sama papa we saka. Sorry. Was it? And yes, Anna, a beto no. I'm saying, Raya and Kranza Asante. I'm saying, Buffalo Pimbreya, so mamma, now I might add the nitty way, or you might add the nearly 100 years. Or he might add the nearly 100 years. Nanaji Mabedu. No one knew one or him I had any. Or a press conference or press conference. One no said Nikura Sante Hene. Enka bibianche and the Nikura Sante Hene Becassa when you don't obey. Now way. Now one tidoma. Ah, am I dreaming? Why you not in Doma? Ah? Why am I at the Nitiase? Or am I at the Ninia 100 years? And Kraza Kuro, every time Buffalo Pim Bresson and Kraza Baya Santiana. Ah, Nana Buffalo Pim, one now Pejan Kraza question and ya Santiasi and I say, what buy ya mamlani a money down a water so. Ah, Meso Diana, I think yes, and ya batono. But you might add any, what ye? When you are almost 90 plus. That be our friend media for our say. One no kun asante hine ne dikro ni man. Eti de ni kun asante hine be kanu no be ye. Na di mabedu
na se awima ya da ni wu ye kura emfie du mai emfie nu mai emfie nine mai bafo pim de wa he de bafo pim na otie akonya so de na wa ye akonya no esi wo no na mamre na mane ene de ne fa so akonya no mpanimfo ho ampanimfo ho na so de ye ena omo se krache wuntimi nya ne ope yakonya se na tie papa na adwiri mu da ho se nkuraza akonya kese na nkuraza akonya no ayi na firi wana bon nkuraza akonya no nkuraza ya den na nkuraza kuro no yenya abafo pem na busuafo kodi so is papa we be reasonable na den woda another one recognize them nkuraza ya akonya kese. When did you begin to realize that? One will say you are trying to impress people, say you are fighting for somebody, but in the way round, it's bitterness or time. You feeling lonely, or you are feeling threat, you feeling scared. So what is all your problems? NTA. So it's not time to go around. How long was our generation and I never said, and I was at the community sana as a son. As soon as my cousin near the So we all know that property makes a load of money. Can't pay advert too much. Money in the first place, so. Between 16 processor and Smega, how you can buy it. No person says, I tell people, but I should tell Smega. How about the Nyame anim nukure ni papa we pa wabon wase esubija abrofo no a recorded dia to ho ye pese dia abrofo no recorded to one. We want to see book kro, we want to see document kro ya abrofo no a recorded to wa ye mu wo bia huda ye invisible ye nsi baby ada ni etosumi no wase won no no call ye no mo call chichire esubija na won so obi akochichire baby amanase atu sapen na 1600 ohina odi kan wo subija 1600 ohina odi kan wo subija no nunti no mpese omo sese esubija abakosem yo anado mahere ene me kanya saka krachero yemfa ne se wona ye aduana PC yemfa ne sa wode yemfa ne se wo ye aduana PC na Ghana fo mumusa na na agima beduma me se da be no sha ase hu so ye aduana PC wo besi ade no ya nche na mamne ne amane ya nchire no kwane ye faso a wo ye panyina ye kire wo na ye de no PC de wo koma wunua keto a ukoso a kire wunua keto esan se nkrofo ade woyi ukoso a kire wo mo de ni sie akonya so eye subija wono a we a oto ya 1999 na anumapo na wo ye asumija ehene ena papa woyi ya o kasa brabrabra yi ekoso ade kire no ma wo nini nwie kumawu na asumadu sechi ade woyi si akonya so PSC okoso a kire nkwara
amamre bemu eti da be na o chance beginning hu say wono na ye dua na PC ada sa abere no oni mana ape no wahunu na ne ye den na abra wotumfo setu abra ye subija ehene na no do oni mapa wayi no na najima bedu wo ba no ye bo wo so agye wo so say na wo do oni mapa wo esubija hene ni nya ketwa doma eba ade wanti ana ebi ososo nana doma hene wasa aka asem bi say wo nti no mpeso msesa abako na ne edi nti na wotara apempredwa se ka say wo bekọ subija esanse owura yayi na efe na kusi no onye de hye ti wo akwa kopɛ de hye na ama abesai no owura ni so ado wanti ni ammo ne na anu mudin na saade ne wo mpene wo ya bia na PC is it when you begin to realize say ya amfo wo de hye media de nzo ya bia na PC ana papa osaka say obi eno ho free form which is correct ampa obi am free form it is obi ka say aduanafo bi free form ne ba ye nye no kore which I agree with you I totally agree with you there be ameka sa asem eti ho ho ade me no agree but osaka say yourself free if I say Ghana Empire ne ba ye ene ba ebegum papa which I agree with you but let me tell you the reason why ananum kasa omu free form. Let me tell you the reason why ananum kasa omu free soro. Let me tell you the reason why ananum kasa omu free ebiaso. I am going to explain to you. Let me say when obi ama nkyere woda. Kanena no na ye tibia bi efe no Mesopotamia. Ye na ye Iraq. Na ye nananum bi ena kwatena bia bi de he. Ebi ne bebero ebi efe no Babylon. Na Babylon hyeso ya Tamud breso. Ena ye nananum bi ye Abraham ba he. Ena ne wofa ye efe no one so no abechichikuru. Nanumu ena Arab invasion esore. Na Arab invasion esore no na omuhye enipa so. Arab invasion ni bia na me de Joseph ye to ne man ko anu Arabs for that's what they do. Na womo ehye yen so saa ye na ye dwane eti ye ne ya na ye bechichire Sudan etuko Sudan bo se pyramid no sisi ho ye ne ba bi edi kan ba ye bechichire Sudan yi esne Egypt ye ne echichire Sudan ena Arabs ne bisa ba invade enti ne uko Sudan sisi ya ye wo Sudan for mo ye Arabs for ya che mienu ye wo South Sudan ena wo Sudanese for ne ye black woman na ye tuntum pa woman na te bia pyramid ne wo no they were our people woman na ye nkrofo ye free one ye ba Kemet na Arabs for ne sabe invade ye etuba wo so ko Kemet a ahemfo na wo ye tutu kankam ye wa ahemfo bebra wo ho amanfo gu a ye akanfo e ho so be si pyramid ne bi ho ena nkrofo Arabs for ebe invade ye ne be chichire Sudan Empire enya se ye be join ye ne be chichire echiche Sudan Empire Arabs for is abe invade ye ne be chichire efe ne say Ghana efe ne say Mali Empire ne Mansa Musa munyina look at the name Mansa Musa onum nyina ya kanfo Arabs for yi asabe invade ye ena be chichire efe ne say Ghana Empire esoso sa no be invade ye ena ebu betena Wagadugu ye mu bi betena kon ye mu bi ka Ablicos ye mu bi ena sa bai ba bi e bai no na enhyeso ni surunti na no ba won mo te emuom ana ye tu damra ye bon na ye wuram wuti deda wapie hu obi o ka akasa wapie ti wo busa ne say na mo free he wo se ye free soro because enhyeso ni ntuhyeso nti ye free form ye free wiem ye free ayi efa ne say enwia so ye free say sane be ya they feel protected so mo kuna mane enhyeso ya Arabs for the ye that Canese people and their fast wenti it is not easy na de be ma wo hu ne say ade no a ye pyramid no wo ye otumfo ne akanfo ahemfo bebira pyramid no daboso no
ye de to ye boso say ye ntimi amfa ye pyramid na ma na so ye de ato ye boso ti kane no na ye si ye dane a sada na ye si no eti ye dan ye old ancient buildings ni bia ye say square eti ya ye be the people ye building those empire akanfo na ye building all empires akanfo na ye the civilization ba ye akanfo na ye de a lot of migration and resettlement ba ye enti yen sanhwe another migration abra ye nananom eba no bebre na kwa ende wopo wadanse which is 8 clans no emu 7 ekwa ende wo e wadanse ba ko pe na ende wo subija santemai so ende wo kwa danse a de be ma wo waje di no kwa danse ne wo kwa danse kuro bia so se bona bon a wo be da so akon adeshi edi ade ye adeshi obona bon eya senefo tina no ma senefo ba ye aye kuro kesi o aye kuro kesi so mo di so still aye senefo wo kwa danse ahensa ne aye ase wo mo di so no bo se aye abletufo na agonafo so hye emu o baabi wo kwa adanse kokobiante ene akurofo mu up to now wo mo di ho hene eya sonafo wo kwa adanse akrochare up to now wo mo di ho hene no eya sekirifo wo kwa adanse bedwam up to now wo mo di ho hene no eya awekofo eti abasi ebusa se abun no mo se ye nyina ye firi ho no ukọ na eburu maso na ekuru ketewa bi nana be he nana bi betra he nana bi betra he nana bi betra he nana bi kuro ne wa he wo mo nkrofo wa he wo mo nipa wa he wo mo fa no mo tete. These people are bragging. These people are lying. Kwa dancing ne bebe wona na pie free ba ye still wona nanom na di hwade omo na ye ade hie wo se kuro ne so kofo mena akwanafo omo na di so ade. Yes o kofo mena akwanafo na da so ye ohene awofo mena kwa hensan ni ayase abretufo na da so de hene ena fa ba bi ya agwanafo ne bojesa anwo besire kwa adanse bona bon obekọ asenefo ne di hwade. This will tell you say asem we kura kire me no kure ese de we no mu kan eho ebroma so ene ehye ukonkora ze kuro broma so ekuro ketewa bi wona na epunu kura o se wo ye nyina firi ho wona na punu kura wo hunu wona na da mena kura wo hunu archaeologists ba ye yi wasa ekuro bi ene yi efa ne sei broma so na kintampo elia ne yi adanse American archaeologists discover say akanfo nyina be pie wa danse me wo obi akọ ene kwa danse o kwa danse kuro na obiam na na kuro ho obia na na fiesi ho obia na na pro da so da ho baby o mo kan ente sa abi ni ho sa wo mu bibia sa ni eni ho wo pesa mo ye mebe ye ho. But the nature will expose you. The spirit of our ancestors will expose you. The spirit of our gods will expose you. The spirit of our waters and mountains and rivers and trees will expose you. Because it is never so. And go to a dance. Everybody can. Obi a bit me a dance. A dance in a kwan. Ofa boase a wo kwa dance am. A dance in a kwan. And it will tell you some Margaret to call Central Region. It will tell you straight away. And there, wo kwa dance in there. Yen you am fi Central Region. Tia dance more. A boase particular. A boase particular. Because that is the straightforward. And then I hear no fire. I hear no fire for the bromance. A basic Central link in a way. Where is the link? Be up to date. And Crawford na creating you kwan. Crawford migrated from Central. A boase no motie. Most of them to boase. Because that was the airport point. She Eastern region. She plan. Ya ucha na kwa dance.
Etubo who said, this is the straightforward. A child said, the woman can lay a draw. Tinanam fa a chapra. A dancing na kwase broni, pra na no no de beye, exit point the ma asante, no ye no colony. To one more basi kwapo na no nyina efa aboase. One more basi kwapo na no nyina fa aboase. One more nyina fa aboase. And the best Margaret kwapo na no. One more call Eastern region. No no from the trap black goat nyina esufra dance. Ato sembeni. Ato sembeni ye twa na betena kron and ye betena black voter and ye den na utu again now fire black voter no e connected to the sea again now fire who you ship bay and na utwa koye. Oko kan won sian enye ayi na utimi fa desert ne so. Wanna see fa Libya be see ene Ghana. Establish kingdom se guwa na laps ni bedi ani ekoye nim. Alaps ni bedi ani ekoye nim. Alaps ni bedi ani ekoye nim. So go and do your own geographical research. And the central region, the most common as it to get to even the southern part. And if I bono baby come on betimi dia be wura bono region. Obetimi dia be wura central region. Eye to Adanse Ebuasi road. To Ebuasi road. Ye nyina infra dance. And na ukwa wana na fie da sizo. Ukwa na punda so da ho. Ukwa na ekura obete kire da so ho. Ewa dance. Anam pesa mo sa ba kwese. Wa dentia. Supremacistic mind. Supremacistic mind. Adanse na ye nyina ye firi. Wo biele fra dance. Everyone is from Adanse. The great Adanse empire. All of us, we are all from Adanse, except in the exception of the Vienna people. You move free Vienna, Yesubija Santimatch. What is the link of Chifo? Wagaduku, so free Kwana, Kwano Yefa now five, who flabby because crying after I could see Chifo. What is the link? Better Adanse to Chifo is a straightforward link. A very straightforward. Esubija so bad dance. Esubija bad dance. These people are lying everywhere. Through their teeth, through their mind, through their body. Yet, so the geographical location to her a connecty ye. A connecty ye. And ne cry ye kase ye nyamone. One more central region, you know, what person will back Bono region one? I just offer Boise. What person will back Kumasi? I just offer Boise. What person will best look at Chimwa? Just offer Boise. A Chim Eastern region party, Nina, baby or co. Her Aquamu, Nina that point here, pra. I say, Nina that point here, pra. Aguna, Nina that point here, pra. And the Pra is also the land of Adanse. Obi Fredance, everyone. Nano nyinala free, akwana foso, ability for, asechirake echire, asenia for, aguna for, and your friend say, in the exception of a Diana Fonkwa. In the exception of a Diana Fonkwa. If Fred Nancy near Margaret in the teaching crew, a teaching crew, a teaching crew, a teaching crew near Margaret, and this is how it is. What's in me for baby by me whom baby am namati? Baby quad dance and whom baby am namati. Me who na potowia. Me who na ye, ni muchia. Me who ne monchi danya, was you ho. And with all due respect, I'll cut this section, I'll come back again, then we can do question and answering. Because the more I'm listening to the Western, the more I begin to know, say, oh, you're very ignorant. So, you stay tuned a bit, I will come back again.